Jesam neuredan dovoljno, jesam? A vidi se tamo u pogledaj se. Čekaj. Dobar dan, dragi ljudi, pizzaioli. Danas ću vas malo grata sa lopatama, sa pećima, sa špatulicama, sa valjcima. Zbog čega je koja oprema, zašto bi išla električna peć, zašto bi išla peć na plin, zašto bi išla peć na drva kombinirana, zašto uzeti ovako, zašto uzeti onako. Mene zanima, prvo, koja je podnica, drugo, koja je snaga peći. Zapamtite, bila drva, bila plin, bila struja. Tražite koliko kilovata peć može proizvesti. Nema veze ako su na drva, to je i dalje mjerna jedinica za energiju. I ta peć mora proizvoditi neku određenu energiju. Razumite? Znači, imate određeno za toliko i toliko promjer peći i sve. Za toliko i toliko pizza vam treba toliko i toliko snage peći da bi ona mogla raditi. Znači, mi ovdje ne pričamo da li vi možete, kao što mi svi znamo, onako za sliku opali jednu pizzu pa meni peć stoji na čeren bla 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 pa ja nju ubacim. Ok, to je jedna pizza. Meni je pitanje da li ti peć može konstantno peći narednih 5 sati bez da ti radiš pauze, bez da bacaš kakvu sol da ti se ne pregrijava, bez da moraš raditi tu, opet što sam rekao, pauzu da je ugriješ i tako dalje i tako dalje. Znači, sve su to po meni, ako vam se to dešava, nešto nije baš dobro napravljeno s peći. Jer peć kad krene raditi, ona bi morala tuta force izbacivati. Znači, jeste li krenuli u 7 do 11 sati, nema stajanja, puni prazni, bez da se iti jedna pizza dole ostane blida ili da dole pregori. Znači, trebamo je znati koristiti. Dosta pažnje i dosta se razmislite kad budete uzimali taj plamenik. Trebate prvo vidjeti di će vam stajati, koliko će vam biti dignuto od podnice, da li će vam sranje upadati u nju ili neće, znači čađa, ostaci od pice. Znači, uvijek da je malo dignut od same podnice, da ima i nekakvu zaštitu, da ne bi ništa upadalo. Kad vi gledate, ubacite picu i vama je direktno iza pice plamenik, vi ne možete vidjeti tu picu kako vam se peče. Znači, nije za ludu u krušnim pećima 90% njih da su sa lijeve ili desne strane stoje plamenici ili ložišta, jeli ako radite na drva. Pa vidite na internetu šta je ta peć, kako se na njoj radi, šta kaže proizvođač, na kraju krajeva šta kaže konačni potrošač, jer proizvođač će vam reći 450 stupnjeva, može peći 60 pizza na uru, realno ne može primirisati 30 pizza na uru. Oni kažu da možeš ti staviti 8 pizza unutra, realno možeš staviti 5, možeš ti staviti njih 8, ali ona gubi termiku, pizze se dobro ne peku. Tako da sve što proizvođač kaže, daj bar 20% skalajte dole i dobit ćete realnu sliku pizze. Pizza peći i svega. Kad su one nove, to više manje čak i stoji. Nakon 2 godine do 3 godine rada već počinju bananice. Znači, pizza premium brands. Gospodinu Marinu Bradi staroj se javite, jel ti se desilo sranje s peći, on dolazi s novom peći da ti zamini dok ta tvornica ne šalje novi i riješi problem što se desilo sa tvojom. Vi ćete dalje moći raditi svoje, nećete trebati kupovati, nećete trebati iznajmljivati, čovjek će doći sa kombijem, dotirat će novu peć koja će zamijeniti momentalno tu. Znači, jedan ogroman plus ako idete u nas. Možete sve vrste peći naći, ako niste 100% sigurni, ako vam ja nisam pomogao, pitajte ga, recite mu svoj problem. Prijatelj, imam problem, na 12. sam katu, želim to, i podrumu sam, želim to, on će ti reći nemoj to i da ćete, dobit ćete razlog zbog čega. Inače cijene, sad kad kažem cijene, bit će svega. Cijene se kreću od tipa 5-6 hiljada eura, neke Fimarove ladice do 350 šta idu peći, do tipa ove šta je 2000 eura, do maksimalno što sam ja vidio, evo baš zadnja da je baš onako 30.000 eura šta košta peć, to je jedna marana up and down rotaciona i to je na nekih, ja mislim, 1,20 m promjera radne plohe za pečenje pizza. Ok, ajde pričamo o alatu, jeli? Sad ćemo pričati, jeli, o lopatama, sitni alat, ona sve spada u sitni alat. Možete napraviti nešto što sad napraviti, uzeti komad late, lima, komad drveta, malo izbrusit, napraviti perforaciju, ne treba biti ovoga oblika, a može bilo kakva da višak brašna može otići, malo izbrusiti rupice da nisu preoštre i imate tako reći lopatu za koju možete dignuti pizzu, staviti je na pizza kamen u običnu peć, staviti je neku ovakvu peć i šta ja znam šta. Znači, najjeftinija varijanta koja nije dobra za profesionalni rad. Zašto? Lim nije dobar za to, lim će se, kad se ugrije, dosta se teško ladi.
Aluminij je tu bog. Znači aluminij kad se ogrije on se u roku od 3 sekunde oladi. Ove dvije lopate pizzaiolo su svetinja. Ako nas vidite ludima, da ludimo i gledamo u tu lopatu ko debili zadnji i ludimo i šizimo, znači da je neko dira i nije smija dira. Znači ovo je meni posao. Isto tako vozaču kamiona nećete doći drlja po kamionu, malo ga lupnit pa ga malo ovako pa malo ići reli s njime. Ne, on nije za reli napravljen. Kao što on je napravljeno za mišat malter i šta ja znam, za kopat rovove po Njemačkoj. Nije. Znači napravljeno je za peć pice i samo za peć pice. Nije namijenjeno za stavljanje tepsija, imamo mi druge lopate za to, niti je namijenjeno za ne znam kakvo kopanje, oranje, zato što oštra skidanje, kao špatula smeća po radnim plohama, nije. Znači samo za stavljanje pice i samo za to. Onda dolazi ova lopatica. Više manje na nju se nećemo ljutiti ako nje uzmete, ali i dalje nju treba čuvati jer su one obično u 90% slučajeva skoro duplo jače, kvalitetnije nego ove lopate i dosta slučajeva su rađene od inoksa, znači nehrđajućeg čelika, malo jesu teže nego što su ove lopate za stavljanje, ali moraju biti malo teže i jače. Zašto? U dosta slučajeva ako imate krušnu peć na drva, vi ćete s nečim morati ta drva okritat, morat ćete batati tu žeru, bacati je nazad, morat ćete višak gurat livo, desno, gori, doli. To je veća glava male lopate, sve je teže i teže okretati jednu picu tu u peći. Vi sebi možete podesiti koja vam je najbolja lopata za vadit, veličina, dužina i tako dalje i tako dalje. Imate lopatu koja je teška kilo, imate skoro pol kila namirnica na toj pici sa picom, vi to trebate ubaciti u peć i to 200 puta napraviti dnevno. Sad vi razmislite još ako vam je dignuta malo peć, kad ste kao ja malo manji pa dojete negdje gdje vam peć stoji do ovdje, onda moraš još raditi to, pa znači šta je dizati ovako ruku, pa satarete rame. Onda idete u tome situaciji, idete na lakše lopate. Ako ste manijaci koji želite buildat, idete na teže lopate, jeli? Znači ovaj dan, ajmo reći, putni set pizzaiola, šta bi sve trebalo jednome pizzaiolu da krene raditi, da ode negdje na posao, u džir i da bi htio raditi pice. Ovo je aluminij, dosta je fleksibilan, ali i dalje je tvrd, dobiva se presanje. Znači presa od 4 tone radi ovi list aluminija. Mogu staviti samo ovako da imam manju lopatu, a mogu na kraju krajeva samo i ovako raditi, kad radim kući ništa mi više ne treba, nego razumijete, opa, ovo se ne smije raditi. I to je više manje to. Jedna od najbitnijih alatki u kužini bi trebala biti špatula. Ovo su dvije profesionalne špatule. Jedna od boljih stvari kod ovih špatula šta nije došla oštra. Znači kuhinske špatule, baš za kuhinju, dosta su oštre jer su napravljene najviše za roštilj, da se pere s njima roštilj, da se zavrti nešto. Rijetko kada dođu tupe. Jedine koje vam dolaze tupe su zidarske. Druga vrsta špatule je slična, ovo je kao dough scraper, jeli? Baza je kod njega što je fleksibilan. Znači ovo je špatula koju možete doslovce savini, možete ući u bilo di šta vam treba. Njena namjera je zapravo vađenje tijesta iz baje. Kupite radije zidarsku špatulu ili originalnu za raditi pice, nego kupovat za ugostiteljstvo, za kužinu, jer su te za kužinu preoštre. Vi da imate samo ove dvije lopate, vama je dovoljno. Ja bi u jednu epizodu u 10 minuti bi mogao pričati samo o jednoj lopati. Mogao bi pričati samo o ovome termometru 10 minuti. Znači, stvarno, malo nam je teško sve to staviti da budu sve informacije 100% što bi trebale u jednu epizodu. Ja se opet nadam da sam vam pomogao. Na kraju krajeva imamo comment section gdje možete... Želim vas naučiti kako sam sebe naučio raditi pice od početka, od najgorih početaka do na kraju krajeva neke, ajmo reći, najbolje pice i na kraju krajeva najbolje opreme kako je koristiti i tako dalje. Sve će doći u svoje vrijeme, samo me pratite, kako bi rekli Englezi, bear with me ili ti ga medvjed s menom. Opet ponavljam, bilo što vam bude trebalo, morate, ako ne dobijete kakav odgovor na YouTube-u, direktno mene meseđajte na ovome Facebooku ili na Đavlu Instagramu. Što se toga tiče, odjavljujem se do šetnje, moramo ići u džir, tako da smokve, više i ti šetnja mršno.